akazi njejwe nako kubwira abantu bave mu byaha bahindukire kubera ko Yesu Kristo agarutse. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, niko kazi njejwe nako gukura abantu mu byaha. Haleluya. Akazi njejwe nako gusemerera mu bugaragwa mbwira abantu ko Yesu agiraze. Akazi njejwe nako kuvugira Kristo ndamuvugira ko agira garuke. Yesu Kristo nabaho umugisha. Haleluya. Ikigisho cy'umunsi kivuga ngo umuntu wese atazaboneka muri ca gitabo cy'ubugingo azatererwa mu kiyaga caka umuriro cyangwa se mu nyanja yaka umuriro. Haleluya. Umuntu wese atazaboneka muri ca gitabo cy'ubugingo azatererwa mu kiyaga caka umuriro, mu yandi magambo mu nyanja yaka umuriro. Haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye, ndagushima ukuntu ngiriye neza, ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo ukuntu wongeye kuma umwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana umanura ijuru rize rishigikire, umanura umwuka wera maze azanshigikire mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo Mnyanazareti. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka Mana Nyiringabo, abari bwumvize buno butumwa ubagirire imbabazi Mana, ubagire neza, ubaha umugisha, ubahe Mwami Yesu Kristo kumva kandi bakore mu izina ryawe Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo, umuntu yumva ntakore nta kintu na kimwe abagize. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze ufungure imitima yabo maze ijambo ryawe ryinjire. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, sabye nizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 20 ku murongo wa 12, duce dusimbuka dusome ku wa 15. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza zijanye bacigwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze. Haleluya. Reka nsubiremo hano hantu. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshye bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiranye n'ibyo bakoze. Haleluya. Reka dusimbuke ku murongo wa 15. Kandi umuntu wese atazoboneka ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Reka nsubiremo. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Amena. Yesu natugire neza. Ngo umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo atererwa mu kiyaga caka umuriro. Haleluya. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa. Ngo abona bapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'intebe y'imanza, imbere y'intebe y'Imana y'imanza, barindiriye ubacira urubanza. Mwene data uri muranyumviriza,
k'uwo munsi nta mbabazi. Buri muntu wese azaba ahagaze imbere y'iyo ntebe y'imanza, waba ukomeye waba udakomeye, waba uri umukene waba uri umutindi, waba uri umuntu atarakura mu buryo bwo mu mwuka, waba uri umuntu wakuze mu buryo bwo mu mwuka, waba uri umwana waba uri umusore, bose bazakoranira imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Bazakoranira imbere y'intebe y'imanza y'Imana maze bagenda gucirirwa urubanza. Haleluya. Umuntu wese azaba atanditse izina ryiwe ritabonetse mw'ico gitabo c'ubugingo. Umuntu wese azaba atabonetse mw'ico gitabo c'ubugingo azatererwa mu kiyaga caka umuriro, kandi nirwo rupfu rwa kabiri. Ikiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Bene data, abantu benshi barasinziriye, abantu benshi barimo baragona, abantu benshi basinziriye mu byaha, abantu benshi basinziriye mu busambanyi, abantu benshi basinziriye mu buryarya, abantu benshi basinziriye mu bwibone, abantu benshi basinziriye mu kwambara ubusa, abantu benshi basinziriye mu bucuraguzi, mu kuzana uduti badushize mu mwenda bakatujana mu rushengero. Abantu benshi barasinziriye. Haleluya. Abantu benshi barasinziriye. Mwene data nshuti y'umusaraba uri muranyumviriza, ubwo ni wabusinziriye mu burozi, ubwo ni wabusinziriye mu bubeshi, ukaza uhimba ikintu citwa ikinyoma, ukagikubita ku muntu kugira ngo umugire nabi. Ubwo nusinziriye mu kwikinisha mwene data, ubwo ni waba umaze imyaka n'imyaka mu rushengero ucikinisha, ukaza wikinisha, ubwo ntiwoba warikuyeho ubusugi bwawe kubera kwikinisha. Ndakubwiza ukuri mwene data, umuntu wese izina ryiwe ritazaboneka muri ca gitabo c'ubugingo, uwo muntu azatererwa mu kiyaga caka umuriro. Yewe wamwirimbiwe, ubwo uririmbana ibyaha, ubwo nturirimba ufite ubwibone, ubwo nturirimba ufite uburyarya mu mutima wawe, ubwo nturirimba uri umurozi. Reka ndakubwire, ijambo ry'Imana riravuga riti ngo kandi umuntu wese atazaboneka ngo atazaboneka ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Mwene data, iki ni igihe cyo guhindukira, iki ni igihe cyo kwihana, kuko Yesu Kristo araje. Yesu Kristo ntabwo yigeze abwira umuntu ari we wese igihe azazira, nta n'isaha, nta n'umunsi, nta n'umwaka. Ariko mwene data, Yesu Kristo araje. Umwanya wari wo wose ashobora kuza. Urashobora kuryama akaza mwayo masaha, urashobora kuba uri mu kazi akaza mwayo masaha. Reka ndakubwire, nukumbura uhindukire. Haleluya. Nukumbura uhindukire. Murasinziriye bene data, murasinziriye mu byaha, murasinziriye mu gucuragura abantu basinziriye, murasinziriye mu kuja kuraguza, murasinziriye kuja kuzana uduti, mushire aho mbese munje z'abantu ngo mubatwara abagabo. Murasinziriye mu bintu bitandukanye, murasinziriye kwihindura, mbese gukosora Imana. Murasinziriye mu kwambara ubusa, ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ntireba ku mubiri. Mbese murasinziriye mu bintu bitandukanye. Ndakubwije ukuri, umuntu wese izina ryiwe ritazaboneka muri ca gitabo c'ubugingo azatererwa mu kiyaga caka umuriro. Mwene data, ubikora ubizi, usinzira uzi ko ico gihe kije kandi kihuta. Ico gihe kiraje kuko Yesu Kristo araje vuba cyane. Niyaza asanga umuntu wari we wese asinziriye, ntago azajana nawe, ahubwo umuntu azatererwa mu kiyaga caka umuriro.
buri muntu nikontorore mu ruhande rwiwe, buri muntu nashaka Imana mu ruhande rwiwe, buri muntu mbese niyakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu ruhande rwiwe. Mwene data, ntuzavuga ngo kana karambeshye, ntuzavuga ngo uriya ngo yari umugenzi wanjye ngo nakoze ibyakora ngo yarambeshye. Ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe afite kuzaburana mu icyo gihe. Kumbura ushake Yesu, kumbura ushake Yesu akibonwa. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Haleluya, nimumwambaze akiri hafi. Urashobora kuba uri umukristo umaze igihe mu bukristo, ariko Kristo atakurimwo. Bene data, nimwikontore mwebwe muri izi ubwanyu. Nta muntu n'umwe akuzi, ariko wewe ubwawe uriyizi muri wewe. Nukumbura uhindukire, nukumbura uhindukire. Abagabo muriko murasesa imbuto zanyu hasi, mwibuke Onani Imana yaramwishe kubera iki? Yasheshe intanga ziwe hasi. Mwene data uri muranyumviriza, nuhunge urupfu rwa kabiri, nuhunge gupfa, nuhunge mwene data. Dore Yesu Kristo araje vuba, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo natinze. Azaza ntago azatinda, Yesu Kristo azaza ntago azatinda. Uwewe ku ruhande rwawe uvuga uti kuva igihe bakabivugiye uku niko byahoze, Yesu Kristo azaza ryari? Araje. Mbese kuva igihe bakabivugiye kuva navutse ayivuga ati mbese azaza ryari? Ati ntibari kubarabeshya. Ndakubwije ukuri, niba wihakana ko Yesu atazaza, ndakubwije ukuri, kumbura wihane. Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje. Mwene data, umuntu wese akubwira ko Yesu atazaza ariko arakubeshya. Yesu Kristo araje vuba cyane, Yesu Kristo araje vuba cyane. Nureka ubwo busambanyi urimo urakora, nureka ubwo kwikinisha, nukanguke mwene data, kuko niwaguma usinziriye, Yesu Kristo akaza asanga usinziriye, umenya ko uzatererwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Haleluya. Abakristo barasinziriye, abakozi b'Imana barasinziriye, barakora ibyaha bakavuga ati nge sinasaba imbabazi kanaka. Abantu aba evangelisti barasinziriye, barakora ibyo bakaguma bakora umurimo w'Imana. Abaririmbyi barasinziriye, barakora ibyo bakaguma baririmba. Abadiakoni barasinziriye, bakora ibyo bakaguma diakona. Ariko mwene data ndakubwire, uwo muri kurakora ufite ibyaha ntiwandikirwa. Kumbura wihane, wikontore ubwawe, wewe ubwawe uriyizi. Ni wikontore wihane, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Naho ubundi umuntu wese izina ryiwe ritazaboneka mu gitabo cy'ubugingo, umuntu wese izina ryiwe ritazagaragara mu gitabo cy'ubugingo, azatererwa mu kiyaga caka umuriro. Nicyo rupfu rwa kabiri. Haleluya. Bene data, nimuhindukire Yesu, mureke gusinzira. Mwasinziriye ngo Yesu azaza ryari kuva igihe bakamuvugiye. Ariko ndakubwire mwene data, Yesu Kristo ashaka gutinda gato, urupfu rukagukubita. Rugukubise se woja hehe? Rugukubise waja hehe? Ko buri munsi wumva ijambo ry'Imana ukaguma ufata kuno gutwi ukazibira, ntushake kumva, ukaguma usambanira umusambanyi, ukaguma ugambanira bagenzi bawe, ukaguma mbese wibisha n'iminzane, ukaguma wisambanya ariko kwikinisha, ukaguma wiyambika ubusa ngo Imana ireba mu mutima gusa. Reka ndakubwire, ubu kubera ukiri muzima nta na kimwe uzi mwene data, ariko niwamara kuva mu mubiri ugapfa,
nukuri niho uzarira uvuga uti iyo namenya za nyigisho kumbure zari nzima, iyo namenya nkumviriza ijambo ry'Imana. Ndakubwire Imana Israeli kiratuma abantu bayo, kiratuma abantu bayo kugira ngo mwihane, ariko muriko muranga kumva ijambo ry'Imana. Ndababwiza ukuri, Yesu Kristo araje, nimuhindukire. Haleluya, nimuhindukire Kristo. Kristo ashaka ko mwihana, Kristo ashaka ko mumwakira, Yesu Kristo ashaka ko muva mu byaha byanyu maze mukamuronka. Bene data, dore igihe kiraje cyaka nk'itanure, igihe kiraje kirakomeye. Muze twihane, nimuve mu byaha. Haleluya. Muriko muravuga amagambo mbese atanezeza Uwiteka, bamwe murasinziriye mu magambo atanezeza Uwiteka, muraganira ibintu mutera inkuru n'abantu, mukagenda mukavuga bagenzi banyu mukabasebya. Ubu musige musebye bagenzi banyu mukabasebereza aho abandi babona, nta n'ubwoba, nta n'imbabazi, nta n'iki. Ubwo musige musebye bagenzi banyu mukabashiraho ku karubanda. Ndababwire bene data, nimukumbure mwihane. Abandi nabo ngo utampaye amafaranga sinshobora kuvuga ubutumwa, utampaye yasinda kugirayo, manzu mpite amafaranga, manzu mpiki kugira ngo mvuge ubutumwa. Reka ndakubwire, uramenya neza ko buri muntu azabazwa icyo yakoze, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe ibyo yakoze. Ntabwo uzabazwa ibyo uwundi yakoze, ariko wewe ku gatwe kawe, ku ruhande rwawe uzabazwa ku ruhande rwawe. Nukumbura ushake Yesu bigishoboka, nukumbura ushake Yesu bigishoboka, mbese bitaraba bibi, kuko ibintu bizaba bibi. Ubura ijambo ry'Imana, mbese ubura ukubwira ubutumwa bwiza, ubura umuntu agufasha mu butumwa bwiza, kubera ko byose bizaba byavuye. Niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, niwihane kuko Kristo aragarutse, niwihane wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe. Abantu barasinziriye mu gusinda, abantu barasinziriye mbese mu kurya rushwa, abakristo bari kurya rushwa, mbese ntiwareba. Reka ndakubwire mwene data, ibyo ngibyo bikora uzi kuzabizira. Niba ubona ko abana banataca ariko baragukora, nuko badafite uburenganzira bwo guca urubanza, ariko uca urubanza arahari. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Bose bari bakoraniye imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Umviriza, abahambaye n'aboroshe, bose, abagufi n'abarebare, mbese ababyibushe n'abato bato, abo bose, abatunzi n'abakene, abatindi n'abakene, abo bose, impumyi n'abareba, abo bose bazakuranira imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bagende gucirirwa urubanza. Umuntu wese akubwira ko ngo ibyo ngibyo bitazaba, ariko arakubeshya. Hazaba ibyo bintu bizaba, abantu bazaje imbere y'intebe y'imanza bagende gucirirwa urubanza. Umuntu wese yumva ijambo ry'Imana akarikengera, nukuri mwene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo, ateregwa muri ico kiyaga caka umuriro. Niba rero wigira uko wishakiye, ukigira uko wishakiye, ngo Imana ntizacira abantu imanza, uri kuribeshya. Kandi umuntu wese atazaboneka mu gitabo c'ubugingo azateregwa mu kiyaga caka umuriro. Niba rero wiyumvira ngo umuriro ngo nturiho, ubu uriko arabikubwira, ariko arakubeshya. Kandi wowe ubwawe nimba uri kuribwira ko umuriro utahari, uri muribesha. Ndakubwije ukuri, uri muribesha, kuko umuriro uriho. Umuntu wese izina rye ritazaboneka mu gitabo c'ubugingo azateregwa mu kiyaga caka umuriro. Nimwihane muve mu byaha, nimwihane mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nimuhunge urupfu rwa kabiri. Bene data, arico kiyaga caka umuriro, nimuhunge muve mu byaha bitandukanye.
ndakubwije ukuri ico gihe umugore ntazibuka ko afite umugabo ntazibuka ko afite umugore, n'umwana ntazibuka ko afite nyina, n'umuvyeyi ntazibuka ko afite umwana. Abakundanye mbese ntibazibukana, nukumbure wiruke uhunga urupfu rwa kabiri, kuko ico gihe bizabyarangiye. Niba utakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe, ico gihe kitarashika, ndakubwije ukuri nta jambo ry'Imana uzongera kumva. Ico gihe nicashika, nta numwe azakubwira ijambo ryo kwihana, ntawe uzabona ko byose bizabyarangiye. Hazaba hagezeho gucirirwa urubanza, kandi n'abapfuye bose bazazuka. Abapfuye bose bazazuka, abapfuye mu myaka myinshi, bapfa ari inzoya, bapfa ari abantu bakuze, bapfa ari abasore, bose bazazuka, bagenda imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bagende gucirirwa urubanza. Mwene data, nimba hari abapfuye batakoreye Kristo, bazatererwa mu kiyaga caka umuriro. Kandi abandi bazabapfuye bakiriye Kristo mwami n'umukiza wiwe, izina ryabo rikaboneka mu gitabo cy'ubugingo, bazagira iki? Ntabwo bazatererwa mu cyo kiyaga cyaka umuriro. Ndakubwire mwene data, ntubone ngo nuko ukiri muzima, uri muzima kubera ko Imana hari ikigushigarije, uri muzima kubera ko Imana ishaka kutunganya ibidatunganije, uri muzima kubera ko Imana ishaka kuva mu byaha, uri muzima kubera ko Imana ishaka kuva mu bwo busambanyi urimwo, uri muzima kubera ko Imana ishaka ko wihana ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu Kristo nabaha umugisha bene data. Ngo uri n'ugutwi niyumve icyo Umwuka Wera abwira ishengero, ngo uri n'ugutwi niyumve icyo Mpwemu abwira ishengero. Wewe niba uri kuranyumviriza, ukumviriza ubutumwa ndiko ndatanga, ukaba wabwumvirije gusa, ntuhinduke, ndakubwije ukuri ubwo butumwa buzagucira urubanza. Ntuzavuga ngo sinumvishije, kuko iyo umuntu arimwe aravuga ubutumwa urabwumva, ntuzavuge kujya muzi ati Mana ntago nigeze numva ubutumwa, ati nta muntu yigeze ambwira ubutumwa. Ariko wirigura bwumva, uraja mu rushengero, ugenda ku ma Facebook, ugenda ku ma WhatsApp, ugenda hariho hose avuga ubutumwa bwiza, ariko amatwi yawe ntago wumva. Nubwo wumva ijambo ry'Imana, ntago ukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rikwera kubwira. Mwene data, hunga udapfa, va mubwo mw'iryo tiro ryawe. Ingonera ngize iyo zigeze, zingizi zikora zirarenga ino. Mwene data, kanguka uve mw'iryo tiro, dore bugira buce. Yesu Kristo nabaha umugisha. Umuntu wese ari bwumve buno butumwa, Imana imuhezagire, imuhe umugisha. Reka nsenge. Umuntu wese yumva ko ashaka kwihana, anyandikire comments, hanyuma dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakweretse abantu bose bari bwumve rino jambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka, umuntu wari wese ari butsindwe n'urubanza, mwami umugire imbabazi. Ndakwinginze Data wa twese, ugende ubagire neza, hezagira umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa. Mwami, dore ndabivye imbuto, Umwuka Wera nakurikiza mbuto. Mwami, ni wewe uri buvomera imbuto zawe. Oh haleluya. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubagire neza, sabye nizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi